Spoštovani, čas neusmiljeno teče in smo tik pred sklepnim dejanjem. V čast mi je povabiti k besedi enega izmed ambasadorjev slovenskega gospodarstva, še eno podjetje, ki je bilo lani nagrajeno, in sicer podjetje Svarko Lea. To je podjetje, ki zasleduje konkurenčne prednosti Slovenije na področjih zelenega gospodarstva, okoljskih tehnologij, robotizacije, mobilnosti, digitalizacije, razvoja in raziskav ter kreativne industrije v slogu Green, Creative, Smart. Je pa, kot sem rekla, tudi lanskoletni prejemnik FDI Award Slovenija za smart razvoj izdelkov in storitev. Spoštovani gostje, prisluhnimo, kako izzivom trenutnega sveta kljubujeta Laura Konkoneja in Jure Kranjec iz podjetja Svarko Lea. Good afternoon, everybody, and welcome to today's session. First of all, I would really like to thank the organizer for this event dedicated to innovation. So I think the right way to start is with presenting what innovation really is. But before that, just a couple of words on myself. So my name, yes, it's Laura Konkonea. I'm leading innovation in the Svarko ITS division. And I'm honored to have this great challenge of driving innovation developments in our group. So innovation, what is innovation? If we think about really a father of innovation like Henry Ford, he says that if I would have asked people what they wanted, they would have said faster horses. So for sure, if you innovate, you need to see a step beyond everybody. You need to do something new. On the other side, if you innovate, you also need to do things better and to find a way to do things better. And of course, you need to think about the same things, but in a different way. So you need to look at it from all perspectives. So if you could go to the next slide, please. This is what made the Svarko world happen, actually, innovation. A simple and brilliant innovation, which is the glass bead, was the innovation that made Svarko alive more than 50 years ago. And these glass beads were actually introduced in the road painting in order to increase their reflectivity capabilities. And ever since, you will see on the next slide, we continue living innovation in Svarko. Since then, more than 50 years have passed, and the company grew and grew. It started from Austria, but now we are all around the world. We have our premises in more than 25 countries, and our solutions, we are really proud about that, are developed and deployed in more than 70 countries on the globe. And our solutions go across 6 market sectors, as you can see in the next slide. We have 2 divisions, the road markings division, the one that actually started the Svarko Life with the glass beads. And then we have the ITS division that actually covers 5 market sectors. So it goes from urban and interurban traffic management, then public transport management, e-mobility and parking, covering like this basically the whole environment of road transportation solutions. Go please to the next slide. So I was saying that we are still living day by day innovation in Svarko. And what does actually innovation mean for us? We did this exercise really some weeks ago. So the words that you see are actually coming from our innovation team all over the world. Like you could see for a glance, and you will see in 30 seconds. And these words, as I said, come from all of us. And this is how we feel and we live innovation. And just a couple of highlights here. We really believe that innovation is something new, but it also needs
passion. It needs to lead you to business success, because innovation means ideation plus market success. And of course, it's about having ideas and being able to create them and then to take them to the market. And who are these people actually that work in the innovation team? As I was mentioning before, they are spread all over the globe. And if you could please go to the next slide. You can see that in our team, we have really people spread everywhere, starting from California and ending with Northern Europe and so on. And now for the second part of my presentation, of course, we have our innovation members also in Ljubljana. And therefore, I want to send to the audience my warmest greetings from Italy. And I will pass the ball to my colleague Jure for the next slides. Thank you. Laura, thank you very much for passing the ball to me. Lepe pozdravi v Torino, sedaj pa se vračamo v studio v Ljubljano. Kar se tiče ekipe za inovacije znotraj Svarka, smo zelo heterogena ekipa. Sestavljeni smo v bistvu iz oddelkov, različnih oddelkov, prihajamo iz razvoja, iz prodaje, iz produktnega menedžmenta, FAE in tako naprej. Poleg tega prihajamo iz različnih držav, kulture, imamo različno izobrazbo, tako da že kar se tiče same inovacije in razvoja, v bistvu lahko razmišljamo pač o celem izdelku, ne samo o določenih segmentih določenega izdelka, ne. Je pa ena posebnost v naši skupini, in sicer ponavadi smo se lahko dobivali osebno, se pravi, smo iz različnih držav, ponavadi smo se dobivali v posameznih podjetjih, recimo na Danskem, v Avstriji, v Nemčiji, kjer smo spoznali okolje, njihov način dela, spoznali smo se s produkti, sedaj pa tega zaradi covida ne moremo narediti, ne. In smo svoje srečanja preselili v virtualno okolje, ki ima svoje prednosti in slabosti. Predvsem bi tukaj rad izpostavil, da mogoče je prednost predvsem ta, da se lahko dobimo kadarkoli, in to je ena taka stvar, ki jo zelo promoviramo znotraj Svarka, se pravi, čim manj korespondence in čim več osebnih stikov. Je pa tukaj še ena posebnost in seveda radi bi na nek način konstantno gradili na medosebnih odnosih znotraj te naše ekipe, zaradi tega tudi v virtualnem okolju nekako poskušamo graditi to socializacijo, kar pomeni, da v našem primeru na predvečer dogodka ponavadi organiziramo kakšen mini team building event in na ta način krepimo svoje odnose. Te odnosi pa so zelo pomembni znotraj Svarka, znotraj inovacijske ekipe. Naša ekipa namreč mora biti izjemno dobro motivirana zaradi tega, da lahko pač izpolnjujemo svoje poslanstvo. V Svarku namreč verjamemo, da inovirati se ne da na ukaz, ne. Se pravi, nihče nam ne bo posredoval nekih zahtev, nekih checkpointov, ki bomo potem izpolnjevali in pričakovali, da ko bomo vse izpolnili, da bo stvar narejena. Enostavno, inovacije so dolgotrajen proces, lahko pač pride znotraj tega projekta, kakršnega koli projekta, do sprememb, se pravi, moramo se biti sposobni prilagajati spremembam. In zaradi tega je zelo pomembno, da znamo razmišljati z odprto glavo, se pravi izven okvirjev, in se prilagajati na določene situacije. Se pravi, malo za hec, malo za res, recimo na posnetku oziroma na prosojnici sta dva primera delavcev, ki so samo izpolnjevali svoje poslanstvo, ne. Na levi strani recimo so črte narisane, ko se bo avto umaknil, teh črt ne bo več, na desni strani pa pač je prikolica postavljena, ampak potem, ko se bo kolesar pripeljal mimo, bo seveda naletel na oviro in ne bo mogel pač mimo te prikolice. Se pravi, konstantno moramo biti odprti, razmišljati, kako se soočiti z izzivi, s katerimi smo soočeni, in to pa naredimo s tem, da gradimo na inovacijski kulturi znotraj Svarka. Inovacijska kultura znotraj Svarka pa v bistvu se lotevamo na 3 načine. Prvi način je skozi učenje, se pravi, veliko energije in efforta, resursov vlagamo v učenje, interno izobraževanje, eksterno izobraževanje, v mreženje, poslušamo drug drugega, želimo v bistvu vzemati dobre prakse in pač graditi na mehkih in trdih veščinah naših zaposlenih. In pa tudi konstantno želimo izboljševati proces želimo oblikovati tako na ta način, da bi nam omogočal čim boljše, čim bolj efektivno delo, zaradi tega, da bi čim hitreje prišli do kakršnihkoli rešitev. Potem seveda drugi aspekt je skozi interakcijo s kupci, to je zelo pomemben aspekt pri inovacijah.
In tukaj se načeloma pogovarjamo s kupci, poslušamo njihove zahteve, ki pridejo z trga, predstavljamo jim svoje ideje, želimo v bistvu imeti neko aktivno konverzacijo in želimo na ta način biti proaktivni, ne reaktivni. Se pravi, ne želimo poslušati, kaj trg želi, ampak želimo mi povedati trgu, kaj rabi. Ne? In potem vse to se nabere v obliki nekih idej, ki pa rezultirajo potem na evoluciji naših portfeljev, se pravi naših izdelkov in storitev. In tukaj potem pride do optimizacije stroškovne, funkcionalne in tako naprej. In to bi mogoče najlažje ponazoril z naslednjimi primeri. Na levi strani so izdelki, pač prvotni izdelki Svarko Leje, zelo preprosti alfanumerični prikazovalniki enih barv, tukaj so bile digitalne ure, tečajne liste in tako naprej. Postopoma, ko je tehnologija to omogočala, smo prešli na barvne prikazovalnike in nato na grafične. Potem smo zaznali potrebo, da bi lahko v bistvu s temi prikazovalniki prikazovali informacije tudi na cestiščih, informacije o dogodkih na cesti, omejitev hitrosti in tako naprej. Razni prikazovalniki za intervencijska vozila. In sedaj v bistvu naslednja evolucija pa je pametni prikazovalnik, mi temu rečemo kooperativni prikazovalnik, ki je v bistvu opremljen z mnogimi senzorji, se pravi s kamero, z radarjem, z Bluetooth napravami in lahko na eni strani komunicira z infotainment sistemom v vozilu, lahko prikaže v bistvu informacijo v svoji originalni obliki na LED prikazovalniku in lahko tudi komunicira z ledem, se pravi s tem centralnim sistemom. In na tak način v bistvu se naši izdelki, se pravi slovenskega porekla, integrirajo v Svarko vizijo, v naš centralni sistem, ki se mu reče MyCity, in predlagam, da si kar pogledamo na kratko, kaj ta MyCity je. Today, traffic management is all about analyzing your city and giving it the right pulse. Guide safely. Get connected. Keep track. Gain control. Stay in sync. Be adaptive. Be flexible. Get automated. Prepare for the future. Go green. Understand your data. Get a seamless traffic flow. Time to step up. Get MyCity. Ja, za konec bi rad izpostavil to, da inovacije so dolgotrajen proces. Pač znotraj inovacij prihaja do ups in downsov, pač če že recimo nam kaj ne uspe, moramo se iz tega kaj naučiti, moramo se hitro pobrati. Predvsem bi pa izpostavil, da nikoli ne smemo nehati inovirati, ker inovacije so podlaga za kasnejši razvoj in za kasnejše produkte. Tako da kar pogumno. Hvala.